Assalamualaikum. Nah, ini ibu-ibu kader Posyandu Balita lagi masak-masak dalam acara Bu Gading. Ada Bu Laila, Bu Salma, Bu Pip. Ini Bu Eka lagi masak apa, Bu Eka? Masak tempe, tahu. Bu Rena dibantu sama kader Pos KB. Ada Kamisa, Syukria. Lagi bikin apa Syukria? Manis. Nih ada Teh Ani, Kak Ida. Ini masak merah. Ayam masak merah. Masak kecap. Ini masak kecap. Ini telur sampai goreng. Ini cucu. Ya, ada timpan asal kayak. Mau apa? Ya ini Bu Eka ini lagi masak apa Bu Eka? Ada Kak Ida dari KB. Ini Bu Salma. Bu Salma. Bu Laila. Tengok Bu Laila. Ini daging masak merah. Ini bukan misah nih dari KB. Ini lagi bikin timpan. Timpan asokaya. Assalamualaikum.